Hello everyone, welcome back to my channel. Yang burung my PV mah view gan ya video ate. Hani video yok penyu IP mentu. Ya chat jam onu malberi ma onu sohbliat ong io ima. Ong kasi tip amno ong io tiba tangwa yang penat de ong sohbliat. Yang perang ong io malberi. Ta bang hau thiang hau se ni wo yong ta man bam le des nya hun ha ma te ta yo sbo nong te nin snam le chat jam bai o ma te tu le yo chara te ni dang kha ya te people be gan ni video ha do kut nya paham skip the like ga te we should subscribe di gin channel lo te share di ma yo rap bon views do na views hai te tạm tới là phép đi mà việc phun vài thì vào bách thì dù vì tụi nó để dọ để tem dấu chè đó bỏ tàu qua chè jam nong tàu qua chè ice cream thế đồ ni sọ hoặc em pa hay dùng mà nó băng hạt đấy để chè choa gini jam compost để dấu chè đó để bị tem next video one open yo PM no chat the ice cream then video yo tna jam ni jam nong ye pi bam ye lang roti ma ye pi bam ye lang oats ma di ru bam oats te api do ni am to garnish vara te yo hatu sala yo chat yo se ni sajwa o de saja o ti yo chat o te pi pa je am ni pi yo mam nor kom chat o te next video punya PM no chat ice cream ah. Kita jadi view ice cream tak pang hau. Tapi di pada next video ham dapat ya view nur kom chat lah. Jadi kita try the ice cream tak best hau mah. Jadi pada continue pada video ha do ikut mah. Ingredients are yo chat mulberry jam ma ni sohbliat dan yang penar yo sohbliat ka jada kapel te chini ate cornstarch wa ni corn flour wa umet ma te bilo che sang cha te so yao kema chia te ni ar sang cha ma i corn flour te wa mix ah ni chini wan chi kuri ni ni ingredients you some tu yo chat jam mama ni karaya no tu no onos sohbliat temo oi ni tem yo jam mama
Wow